abaraperi b'abasirikare agashya sura mwemera ugenda mwemera ukoko ukunda ibisaza unajya ndumusa usura nyemera usura nyemeza nasanze uri umusaza usura nyemeza usura nyemera usura nyemeza abasha n'umubyeyi usura mwemera ugenda mwemera nasanze ni umusaza usura mwemeza usura nyemera abasha n'umusaza usura mwemera sura nyemeza nasanze uri umusa sura nyemeza sura nyemera tuvana n'umusa mukobwa ukunda ibisa nanjye ndi umusa sura nyemeza sura nyemera tuvana nyemeza nyemeza sura nyemera mugenda n'umugeni mugenda n'umugeni tuvana n'umugeni abasirikare bafande sura mwemera sura mwemera sura mwemera ukumu n'ababyeyi ukumu n'ababyeyi agomba n'ababyeyi sura mwemera sura byemera sura byemera sura byemera ugomba ukunda ibisa nanjye ndi umusa sura nyemeza nasanze uri umusa sura nyemera sura nyemeza ugomba ukunda ibisa nanjye ndi umusa sura nyemera sura nyemeza nasanze uri umusa sura nyemeza sura nyemera sura nyemeza yes aha ni muri Nyiragongo ndemewe kabisa abasirikare ba General Makenga barimo bararirimbira abaturage kabisa baraperi kabuhariwe baraperi kabuhariwe kabisa hatari cyane Ukunda amahera kurusha igihugu. Ukunda franga kurusha igihugu. Unapenda pesa kushinda nchini. Unapenda franga kushinda pei yetu. Manaka kama wingi wanapenda franga wezi. Wanapenda franga kushinda pei washaenda wako Beni. Na wengine tia hela. Hatuwezi tia hela. Nisikie hivi. Tuko na elewana. Mwende mbele tueneze kula na huko mbali sana. Tena narudia. Mwende nyuma Cameraman, mwende mbele sana mpaka image mzuri. Mugano mufatira mafatira. Bagiye mu bwiherero.
ya birasaba nyine ko tugerageza tugakoresha uburyo bwacu kugira ngo tubone amafoto. Urabona ko abayobozi bose video z'amateka Corneille Nangaa arabwira Bisimwa ati aha hantu twarahakoze kabisa, yaramubwira ati twarahakoze. Mureba Soyez devant là-bas. Soyez devant. Kuya huko. Sawa. gufata ishusho rya Ona nyiro, ona murashazibia abanyuma yenu tena. byoroshye. Hano gufata amafoto cyangwa video kuba umwana Amutanguka gucungana no gufata image. Ubuyobozi bwegereye abaturage. Hano barasura ibikorwa by'iyi kampani Visionet. Ndekezi enjeniyeri wubatse ahantu. Urabona ko abayobozi bose kabisa ba AFC, Bertrand Bisimwa, Corneille Nangaa, Guverineri wa Nord Kivu Bahati Musange Erasto bose barahanga. Karambitswe. Benjamin Mbonimpa. Yes, Guverineri wa Nord Kivu ageze Nyiragongo. Ari kumwe na Bertrand Bisimwa, Corneille Nangaa, Maire de la Ville, Benjamin Mbonimpa ndetse n'abandi bayobozi bose bagiye batandukanye. Engineer akura muno kuya. Haya fika. Faut créer l'espace. Espace turudie nyuma, pardon, turudie nyuma. Kama bulongo tunakombatia bien, tunaambia tuanze ama tufanye nini? Ndio kazi ya hii barabara. Kuangalia kama tuko natumika vizuri. Kwa sasa mashine ya kufungia ya nani kombatia kuna kile kombatia. Il faut ipite. Kisha pita tunatosha tunataka tunapeleka echantillon. Na hiyo echantillon tunaitia kwa kule tunaiwa sasa fia. Sasa tunaichoma, tunaikausha, après pale tunapeleka mlangoni. Tunaanza kukadiria mashine. Tunaambia tunaweka ukombatia ama mkono. Kama tunashindwa tunatosha kule mlongo yote tena tunaweka nyingine. Jusqu'à ce que tujirasire tunataka kuingia kwa niko
Ça teste les degrés d'équipement. Oui, d'adhésion. Oui. Parce que l'objectif du combattant, c'est atteindre le refus. Oui. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vide à l'intérieur de matériel. Twende, sogea mbele. Très bien, merci beaucoup. Là, c'est bien. Asante sana. Kazi njema. Mungu awabariki. Amen. Na nyie mnasimama na wamama wiko wanatumika. Sasa wamama wanatumika na nyie. Asante. Reka bibere ahangaha anameremeta niko fanfari iri kuvuga ngo anameremeta bana baturage bakaritse Kahembe Igoma baravuga ngo anameremeta mwese muri abakozi ba Visionete amafoto meza, video nziza, kubona Bertrand Bisimwa, Corneille Nangaa mu birere biraryoshye cyane kabisa, bya butamu sana. Abayobozi bana ni sawa kabisa. Urabona abayobozi kugenda n'amaguru mu birere biraryoshye cyane kabisa. Izi ntara umujyi zarawufashe. Baragenda basuhuza abaturage babo bo mu birere. Kemare, unaona namna gani maji? Abaturage barabasuhuza. Biraryoshye kabisa. Biraryoshye pe. Bisimwa yishimye cyane. Kordo. Abantu ntibakabone dukora izi video bagira ngo biroroshye. Dore urukundo abayobozi ba FC bari kwerekwa ngaha mu birere. Ibintu biraryoshye cyane. Nguwo Corneille Nangaa, Guverineri Bahati Bertrand Bisimwa barabasuhuza. Goma amateka make barakubwira ngo ubu nibwo buyobozi twifuzaga kuva na kera. Ngendagira ngo muri kondisiyo ndi gukoreramo
ndagira ngo mbahe image yose, mbahe image yose kabisa, mbahe image yose muri kondisiyo igoye, mubona image. Cyo bita ndagenda kinyuma nyuma ibirometero 10 ibirometero 10 kinyuma nyuma umujyi Goma. Yes, Corneille Nangaa avugiye ijambo rikomeye ahangaha BDGR. Bona ko ni rompuwe bahinduye pe. Umuntu uzi amarompuwe ya za Nairobi ni nkuko iyi rompuwe bayigize ku bufatanye na guverineri wa Nord Kivu Bahati Musanga Eraste, akazi ari gukora kadasanzwe. Ubona ko ngisi modoka zabafande ahangaha BDGR. Video yakataraboneka, video z'amateka, inkuru zazindi bavuga ngo ni habari kemukemu, n'amakuru atari ivumbi, ni inkuru zitari ivumbi, ni inkuru ziba zigomba kugera na Kinshasa, ni inkuru isi yose ibigomba kumenya ikareba uburyo abayobozi ba hano muri Nord Kivu na Sud Kivu, by'umwihariko abayobozi b'ihuriro AFC M23 MRDP twirwaneho, uburyo bahinduye uyu mujyi, uburyo bakora ibikorwa remezo, intare za Sarambwe zenyewe kabisa. Ahangaha birakomeye cyane. Iko kuri cyane
iyi rero korutege y'abafande kabisa.